I evo ponovo vašeg omiljenog fitness žabca. Kako se osjećate danas? Da li ste trenirali danas? Da li ste preskočili trening pa se sada osjećate pomalo loše? Ili možda suprotno, ostali ste disciplinovani i otišli na taj trening iako vam se uopšte nije išlo, pa se sada osjećate srećno i spokojno kao penzioner kome je Aleksandar Veliki povećao penziju za 15%. Jeste se možda nekada zapitali zbog čega je to tako i zašto se osjećamo bolje nakon treninga? I ja postavljam glupa pitanja. Naravno da ste se zapitali kad ste upravo kliknuli na video sa baš takvim naslovom. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Trening ima izuzetno veliki utjecaj na dobro raspoloženje, kao što ste verovatno i sami primetili. Tokom fizičke aktivnosti u organizmu se oslobađaju endorfini, koje možemo nazvati hormonima sreće jer se isti proizvode u mozgu i utiču na smanjenje stresa, anksioznosti i napetosti, a u isto vreme doprinose stvaranju osjećaja zadovoljstva i euforije. Endorfini se naročito oslobađaju tokom intenzivnijeg treninga, što pomaže telu da se lakše podnese fizički napor. Redovan trening doprineće smanjenju i regulaciji nivoa kortizola, odnosno hormona stresa, što direktno dovodi do toga da imate bolje raspoloženje. Sve dok vam je kortizol pod kontrolom, osjećat ćete se bolje, odnosno smirenije i stabilnije. Tokom samog treninga dolazi do privremenog porasta kortizola, što će vam sada zvučati kao nešto negativno, ali to je normalan i poželjan odgovor tela na fizičko opterećenje koje ste mu priredili. Ukoliko su vam treninzi pravilno dozirani, odnosno ne dovodite sebe do pretreniranosti, oni će doprinijeti snižavanju bazalnog nivoa kortizola, što će imati pozitivan utjecaj na hronični stres, odnosno na vaše svakodnevno bolje raspoloženje. Spomenuo sam pravilno doziranje treninga, gde mislim na volumen, intenzitet i učestalost treninga. Svi ti faktori treba da budu prilagođeni vama i vašim svakodnevnim obavezama. U suštini bi trebalo da trenirate 3 do 5 puta nedeljno, trening ne bi trebalo da vam traje duže od sat vremena i svaku seriju bi trebalo da završavate od 1 do 3 ponavljanja pre otkaza. Fizička aktivnost poboljšava lučenje serotonina. Serotonin je ključni neurotransmiter i hormon koji reguliše raspoloženje, san, apetit i mnoge druge funkcije u vašem organizmu, dok u isto vreme doprinosi osjećaju blagostanja i stabilnosti. Tokom treninga dolazi do povećanog oslobađanja serotonina u mozgu, što doprinosi osjećaju zadovoljstva i smanjenju napetosti. Redovan trening može značajno ublažiti simptome stresa, anksioznosti i blage depresije. Drugi veoma bitan neurotransmiter na koji fizička aktivnost ima veliki utjecaj je dopamin. Dopamin je neurotransmiter u mozgu koji prenosi poruke između nervnih ćelija i zadužen je za regulaciju motivacije, osjećaja zadovoljstva i direktno utiče na vaše raspoloženje i ponašanje. On igra važnu ulogu u stvaranju dobrog raspoloženja i unutrašnjeg osjećaja ispunjenosti. Tokom treninga dolazi do povećanog oslobađanja dopamina u mozgu, te ovaj proces dovodi do osjećaja prijatnosti i motiviše vas da ponovite aktivnost koja je prethodno dovela do povećanog lučenja dopamina. Trening također stvara prirodan osjećaj nagrade, bez potrebe za spoljašnjim stimulansima. Postizanje malih ciljeva tokom vežbanja pojačava lučenje dopamina. Na taj način trening uči mozak da povezuje trud sa nagradom, što je jako bitno ako želite da imate zdrav nivo dopamina, odnosno smanjite šanse da u nekom trenutku rešenja za neke stresne situacije potražite u porocima ili drugim lošim navikama. Pored hemijskih procesa, trening pozitivno utiče i na vaše samopouzdanje. Vidljiv napredak u snazi, izdržljivosti ili izgledu jača sliku o sebi, a bolje samopouzdanje skoro uvek vodi ka boljem raspoloženju i većem osjećaju lične vrednosti. Saznali ste šta se dešava u vašem organizmu tokom treninga, čuli ste koji se hormoni tada luče i na koji način oni utiču na vaše raspoloženje. Posljedica treninga nisu samo veći i jači mišići i više snage. Još jedna jako bitna posljedica treninga je taj pozitivan utjecaj na vaše psihičko zdravlje. Imajte to uvek na umu. Ako prolazite kroz težak period u životu, setite se ovog videa i onoga što ste ovdje čuli. U tim situacijama trening vam može biti od velike koristi. I ne zaboravite da zapratite ovaj kanal, to će vam također poboljšati raspoloženje, a i meni će. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga, ostavite komentar, pretplatite se i kliknite na neke od ova dva videa na ekranu kako biste nastavili da slušate korisne stvari.